Tubashimiye kuba murimo kutwumva. Ni agasimba gato cyane gafite amaguru 6 ndetse n'amahembe 2 ku mutwe, gakoresha mu kumva ndetse no guhumurirwa. Aka gasimba gakunda kwibera mu ishyamba ndetse gakunda ahantu hijimye, kaba no mu biziba by'amazi biretse ahantu runaka kuko gakunda kororoka cyane. Aho wahita wibaza uti se ako gasimba ni akahe? Nibyo byose tugiye kubirebera muri kino kiganiro. Ndagushimira wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yanjye. Nawe ukibona iyi video ndagushishikariza guhita ukora subscribe. Nitwa Mafieri Original, nguhaye ikaze. Ako gasimba nk'uko nakavuze haruguru ibikorwa byako, ariko sinkavuge mu izina, ndagarutse kugira ngo tukarebe mite nkumara n'amatsiko. Kuko aka gasimba iyo kakumye mu masaha y'umugoroba uhita utangira guhangayika ukeka ko waba warwaye malaria. Ariko nje kukumara impungenge kuko ntago ariko imibu yose itera malaria. Yego nibyo wabyumvise neza, iyo umubu wose ukurumye ntago itera ko ngo urware malaria. Bivuze ko 80% by'imibu yose iri mu isi idatera malaria. Ku isi hari imibu biliyoni 12,446. Iyo mibu rero ituye hano hose ku isi. Iyo mibu ikwirakwiza malaria ku muvuduko uri hejuru, ariko imibu ikwirakwiza malaria ni 30%, kuko indi 70% ntabwo ikwirakwiza malaria. Umubu iyo ukurumye ntabwo ujya ukuvaho, uzitonda umubu nukuruma witegereze neza ukuvaho ushwanyutse. Niyo mpamvu iyo umuntu avuze ko ufite inda nk'iy'umubu aba aguhamije, kuko umubu uranywa ukanywa amaraso kugeza uturitse ugashwanyuka, ubwo ubuzima bwawo bukaburangiriye aho ngaho. Umubu rero ubaho amasaha 8, cyakora hari umubu ushobora kubaho amasaha 12. Bivuze ko nta mubu ujya urenza umunsi utarapfa. Umubu uravuka ukongera ugapfa, hakavuka n'indi. Bivuze ko byibuze iminota 30 niba ukimara gutera igi uhita uvuka. Malaria rero ni indwara mbi kuko izahaza abana bari munsi y'imyaka 5 ndetse n'abadamu batwite. Iyi ndwara kuyirinda birashoboka. Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC iragira iti: kunywa itabi birica, bitera indwara ya kanseri n'izindi ngaruka mu buzima, kubura urubyaro, kuvamo kwinda n'indwara y'ubwonko. Bivuze ko kunywa itabi ni ibintu bibi cyane. Iyo bavuze indwara y'ubwonko ntabwo baba bavuze ko ubwonko bwabaye buto cyangwa ahubwo ni ukwangirika, bikaba byakuviramo kugira ubwenge buke. Malaria ni indwara mbi ariko iravurwa igakira igihe wivuje kare. Nk'uko nabivuze, izaza abana bari munsi y'imyaka 5 ndetse n'abadamu batwite. Ibimenyetso bya malaria birimo kubabara umutwe, aribyo bita light headed mu ndimi z'amahanga, guhinda umuriro, kuruka, vomiting indirectly n'ibindi. Mu rwego rwo kwirinda malaria, Minisiteri y'Ubuzima iragira iti: duteme ibihuru bikikije urugo, dukate ibyatsi, kuko tuno dusimba dukunda mu mwijima ndetse n'ahantu hakonje. Bivuze ko ibyo bihuru niyo miyenzi ikikije urugo rwawe hashobora kuba harimo ibihumbi byinshi by'umubu ariko utabizi. Imibu rero iragaragara, iyo igenda ibiduhera ku buryo ninjoro iyo ugenda mu nzu rwose usinziriye ushobora kuwumva. Mu rwego rwo kwirinda kurumwa n'umubu, abantu bakora akazi k'ubusekirite, abamotari ndetse nawe utwara imodoka urashishikarizwa gufunga ibirahure byabo bikigoroba kugira ngo iyi mibu itinjira mu kinyabiziga cyawe. Mu rwego rwo kwirinda malaria rero, uyu mumotari urasabwa kwisiga umuti wirukana imibu kugira ngo utaza kurumwa n'uyu mubu ukaba wagutera malaria. Mu rwego rwo kwirinda malaria kandi, Minisiteri y'Ubuzima iradushishikariza gutema ibiti biri impande y'urugo. Nimvuga gutema ibiti ntabwo ari ibiti bisanzwe, ahubwo ni ibihuru ndetse n'ibintu by'ibyakatsi bidafite umumaro, kugorora amazi akagenda n'ibindi bitandukanye. Kinga amadirishya bukigoroba kugira ngo uyu mubu utinjira mu nzu.
malariya ni indwara ishobora kuvurwa igakira, kuko imiti yayo ndetse n'urukingo ruri bugufi ruri hafi kutugeraho. Nitwa Mafiyeri Original, ndabashimiye.